Japet jahoy along leke pa jogja phan CEM pen mai ke pha. Hurrat alang roy along bikar kidung pen okiri. Lang ok ajat kibir edji angring. Lang solet railway colony along Kachalang Rem abang po Arbin Kumar aphan kangnang. Kardom nili Karbi berta thanbang sami durmi bepi. Nonar chikta bertang ton pen. Japet jahoy along leke pa jogja lampen. Pre inkora troxy arni Karbi Anglong Autonomous Council ASEM asaihem asirkut along isi mai padu. Mai along Japet jahoy along aron repen longli kacharai thap atuma phan katerek mate eviction kapadoji apothak chingwai chingsai pon. CEM tuliram rong hang pen ke pha mai along medu IEM Rup Singh Deron Tolang IEM Jagot Singh Ingti Khon Singh Rongpi MAC Mongol Singh Timung Ritesh Inghi Ram Singh Timung Secretary Nurola Phangchopi Dilip Teron Lapen Ingnam Raikom ADFO Joy Singh Be Chatong Dun Rinti. Non malom lang royalong bikar kidung pen okiri ajok lang royalong okithi koi chocha pusi Card News along berta nang pale B lang roy lang jeng lapen hidia jo non ke aprang prang ke theglong alang ok avetanglo hidi bia jo ok pincha borok hui mua puthi kongkela seketa nune ledang hai hui avetanglo dowai bikar pen okiri ajoine lahaya ok Meglib lapen wir edlo ruthe athe lapen hiru pen B langroy langjeng along okiri ke okchithe malom sosi mongchotji bonta dowai bikar pen okiri lote okchot kali langroy along kedo an api ke wir klung popusi serok tok abang phuatum ningki bi alam ningjerinti. Langsolet railway along Achokamar Monuram Das Achor Nanda Koinak aphan Kachalang Rem lapen apran karmut abang phu Arbin Kumar aphan pre inkora troxy arni keton kelangatum ingnang pontanglo. Langsolet railway Achokamar Monuram Das Ahemasor Nanda Koinak pre inkora hini arni ajo nerkep apor pen ingbodet aputhak Thana along FIR piponlo FIR ke pia tank keton kelangatum kiri kakuruga sai humri horpen Railway Achokamar Arbin Kumar aphan kahonte kedo pen ingnang si Karju Patertok padupon Karju Patertok ajok Arbin Kumar si Das Ahemasor Koinak aphan kapathi lapen ringarlo joglut alamta chikubir pon Kumar kethan ateng keton kelangatum pre inkora troxy arni Koinak kethitang arpum ringarlo pen NC Difu Civil Hospital along postmortem asonamung ke claim chi aphan keton kelangatum sai chepari dengpon Ladak Chethan Pon me Monuram Das lapen Arbin Kumar Langsoliet railway along Chongda Drapedlo. Non malom so porpan dihina parman berta moingtan pon iksenang. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent low-rail hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and low-rail hair spa. One beautiful package of low-rail hair spa, manicure and Spanish normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867.
Surkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason lapen thesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, Karbi alang, theso alang, kecu ajang tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihinamo piputhat birtalong wangthulo. Singhasan constituency Penangan Adimalong pre inkora trok arni saikatiki saikam mate agriculture IAM lapen saipumar engineer tum humri dampusi birtalong dun. Singhasan constituency angkang pinang ana rongolong saikatiki adim kasilam Japan pre-nipai inkora trok arni Karbi Autonomous Council saikatiki saikam IAM Omor Singh Tisu executive engineer Ram Singh Hanse lapen arisang hotum pinang ana rongolong humridam. Singhasan constituency pinang ana dimalong ka humridam atheke saikatiki jia dim longle kapachiklam Japan si saikatiki asaikam IAM pen humridam lopusi executive engineer Hanse Perangkiapan Than Pachini. West Karbi Anglong Satgaon Bhelapara along pre inkora troxy arni kep ang denga Charlie Asamia Phan Inud Rajiv Sangma Pwa Bangphu Kachalang Rem Pusi Baithalang Sopen Lituma Perangke Kat News along Birtanang Pali. West Karbi Anglong along Soarlo tum Jogwan Welang Pa Lamputot Inud Asamia Phan Meklang no nulang no akam ke klempensi klang tulelo. Lam ke po Asamia Bang Perangkia Phan Kethana Tengki Nilipan Satlang Terminal exam pidet pen hem kachewang hod Rajiv Sangma meklang no nulang no nang keklem Japan nang neplo Rajiv Sangma nilipan kihino akam kachuma thalam hem kelipen chethandam detlo मैं एग्जाम हे खरा पर मैं घर गइसु तो सर राजीव संगमा मैं गने बता दे पैसा तो सब बेया काम करिसे कोन स्कूल मिलेनियम किमान क्लास 10 lam ke po so pia hemasor lapen rongasor lasola marju longpen Rajiv Sangma Phan ingnang ponsi keton kelanga tuma phan pachipari deng toilo Sangma Phan aot kelang no joini rongasor areng ahuta pasuputa birta longponthu Pinia birta bang kala ponsi kangton pon iglo lang igbom ta Kat News channel domi thakme kurwang thu.